tribun mangi ngila community ba kin plik lockdown ngin yoban maribiang shaing mene shaskur sakiwi ki kam ki jam tamba lockdown number 3 ngelakum no ngin sengap naga gospel kat kum Lukas kalanang ka ba ar dekat Saul terter Joseph ru ulalit na kashnong Nazareth sya Bethlehem kashnong David ulalit mana ay kerteng yelade wad ka Maria katengah yatektien jungu kaba lapun kun te kinegisngi ngin duai karpang na banda gitu ki kun ksti jungi ki bahai yang san jungi ki bron bar jilla baga sarkar kile shitamban pun poy kisane but nakin poy ro seneng in pediang iki daga jingkmen ingin nampet mana bapang mana ba koit no idai kunjungi ingin pediang bediki but ingin dua kerpang bakin poy sep poy sen but ka gospel ngidang pule but Maria la kaya lau kun prangsi but kala sop yau lagi jain sop but kala pentia yau akashinoy apo ga lockdown jongga census but nila yau nompani jisu te kabalang kabuha kamal jengi kenoksa jong ka Maria jong Joseph hakini gisingi mangiru hakajagaban perkat ayung inle hadian khatnya tarik ne bale kum tai pet Maria buat Joseph no jingkeli ke Maria kelamong ya Joseph ani bale kum ne angel Gabriel la ya kular kum ne bale no jingkeli ar hak por juga lockdown jong census nilai yo no peren jaga perthai te ko himen ko para bayat hakane ko por to ini ya umumnya sih kawan penkamai firungin dua karpang run abunda kita ki long kami ki ba long armen kamtam ki bala janda banai bakin khasu khasain yakirung kawan penkamau ba phaisega Maria Thisde kan sa asylum na bunda jungki wating wat kuslai bleu don berangkat batfi te ni baro ngin so yau bleu na bunda ki jingkur ku bangila yo bat kat bagi dang yat kini kisi jeng lockdown ngin pasha ke jingkar ko ke jing ei bau bleu ko bana ai ni bat unkar ko ke dai pi agar teng pa baru kon baru ban simba